phezulu namuthi ungamnaso isikhala ngiyabonga ukuthi ungene kula live ngikhulume nawe la ngitshela yonke lo ngoba awubonakala endaweni ngakunyanya ngingakwazi ngicela sengikhulume nami mhlambe ngizoba right bengazi lapha ngiyokubona khona ukwazi quality kusukhuluma ba amakhulu quality awufowethu hayi bafo ukuthi ukhana ama content la ukuthi mhlawumbe usedibana nanduzen ukhana ama content ngamagama egenge ngamagay noma ngani ongakaza wathola ithuba ukuthi nilulekane ngendlela eright ukuba umuntu nomuntu omnye womuntu kodwa ke ngiyangibona isikhathi esiningi esedlule kwasho ukuthi ya ngikwazi entertain into eziningi esizenza ku social media ngangithi ngifisa ukuthi sibonane kahle ngasithi mina bengifisa ukuthi ngibeke ithebeni ukuthi la ubonakala khona bhokwa ngoba kuzongesini ukuphendula kodwa ukuthi wena ugcina mhlawumbe ube nento ethuso uyithoba ngesithi hip hop ngeke ungisini but thina i-sport sethu ukushaya abantu umwazi ngokuthi mntu kwabiyela kithi kwabiyela nje ubuzo umuzwa kithi omkhulu abe kuyashawana ngakubona ukhani content kodwa manje i-content yakhe incane kakhulu engathi ngagcina ukuthi ulimali yakho igama lethu hayi ngese mfowethu hayi kumele ukhathi wabiyela nje ayikho into engathi uyizwale kabi nawe umuntu osubhesi camera yakho kuwena uyenza uyayazi into oyikhuluma esukuyingqunuza nesuyikhuluma esuyi-right lokho wakhuluma kwaba ingqunuza engathi ungaphinda uphosisa ngakuthini uma ufisa ukukhuluma ngami noma ngakhuluma mina ngamba mamele ukhuluma into efana ngoba siphile emhlabeni oyi-one owodwa angazi ukuhlupheka kwami ngeze kungibeke kusifundo kancane angazi ukuhlupheka kasifundo ngeke uze kumbeke kumina angifisi ngelinye ilanga kube nendlela ofisa ukungena kuzona ngibe izizathu zokuvaleka kwazo hayi ngiyakuzwa futhi ngiyakuzwa kodwa nje ukubethwa yazi ungene kulive namhlanje ubethwa besoba nenhlala sihlangana ya mina bengizowenzela i-example yokuthi awazi ekhaya khona nowedwa umuntu ocula igospel futhi ngiphethe naye ngisho likhona ekhaya indawo ukuthi kulunge ayikho intando yakho la empilweni esiphilayo mina nkambi yami uNkulunkulu uyomethi kulungile intando yokubafana hayi ukuthi nawuyintando hayi intando yakhe zokuphila ithamdala unathi la uyaphila kuza ngabe ngisakubeka kuthombe nje sami ngami ungathi uma ngaklive na uqhamuka ukwazi ukuthi zokho isimuza ekhaya ngizochothela ngiyajabula ukubona kabahle kunzi siyaphila bafungeza kuwena hayi sikhona mfowethu hayi mfowethu hayi kuyangijabulisa ukuthi bafuna ukwazile ukuthi sigcine sikhulumile bafa hayi ukuthi mhlambe mina ngisuke ngidlalela mfowethu hayi ukuthi mhlambe kukhona mhlambe ukuserious ngikhonzile nje bafo kakhulu athi angazi mina hayi ngiyakwazi kakhulu bafo amavidiyo amaningi amavidiyo mhlawumbe namajoke amavidiyo mhlawumbe amakhuluma ngami but abantu nabo bangikhonzile nami ngibakhonzile okusho ukuthi mhlawumbe egcina konke into osukuyenza uhlezi ungenayisho ukuthi izokubekaphi ngelinye ilanga unesifiso sokuthi into yakwenzayo kube emehlweni abantu ugcina usune-content nabantu unama-followers awu-1 million befisa nokusebenza nawo kodwa ugcina bese bethola ukuthi asikwazi ukwenza ambassador samuwe ngezizathu sokuthi i-content yakho ayingayo usifundo kancane ingamagama abantu kunale sizobaluza nxa sisebenze nawo into yakho yenzayo entertain kuphela ngeze kubuyisele ngalutho ngekwenze ngekuthole nix hayi ngizwa kahle futhi yabo mhlambe wena i-content yakho uyayenza wenza for fun sisonke i-content sayiqala for fun esithi senzela ukujabula ukuthi ngiyajabulela ukubuka ibona ngikwi-camera but at the end of the day uma ungenamali emhlabeni ayikho into yozwakala ngawo angisho unayo imali ngithi uma ungenamali emhlabeni ayikho into yozwakala ngawo so ngicethi yonke into oyenzayo uyicabangela imali ukuthi kuzongisiza kuphi hayi ngizwa kahle futhi yebo so nkuzami ngiyajabula ukuthi ungene nje ku-live la wasekhaya uzokhuluma nami futhi ube nenhlahla ubangena abantu bethe ukuba baningi noma bekusemini majani baningi nawusebusuku la ku-live ungene abantu bekhona la but nje omunye umuntu oyodibana naye angenze mina nje benginyanya kabi yami mina serious angenyanyani sidala kunamntu engimnyanyayo kodwa ukhona kwi-top 5 yabantu engabanyanya
usuke sewenze into eyiningi ngibe nephutha ukuthi kuze Facebook ukuthi umuntu sengiyamnyanya kusuke ukuthi ibhadi uthi asihlangani bese ngisazela ngamaphisa ngiyasazelana mina umthetho kungahalela kabuyanga ukuthi ngiyasazelana mina futhi mina ngisho nango-2000 mina ngathenga iphisa lilodwa lakithi ngithi mina ngo-2000 vele ngiyazi ukuthi ahlale wastela ngithi mbulaleni ikhavela lo kuthiwa uyingane ngithi akho ngane ingane endala le indaba iqube indaba ayisihloniphi mina isibongo sami sisodwa uma ngithi ngiwabiyela yonke imizi yakithi le ekhona ngizowabiyela nje umzwabiyela ngiyongilala kona phansi sporting ngilala embhedeni kuyona yonke ngiyalawula so bengifisa ukuthi bengangilawulela umuntu ofana nawe bengibona uyaphuma esandleni senza izinto ethi akuzona ngithi naye udinga ulala phansi uthi ekuhlonge nsilane eshisa bathi angingakinga asakunankinga mfowethu ayobe ayikho sure kangangi futhi bekhulisela ikusasa hayi ukuthi umuntu wayishaphatha mina azungiphatha ngalutho mina ngicabangela ikusasa lakho ngithi usifundo yazi ngiyafisa umbona ngelinye ilanga into ayenzayo icontent yakhe ikhula egcine senza into abathile ngigcine ngibona stage emcimbini ethile ehlukahlukene kodwa ngiyabona ukuthi angeke zefike ngoba ufunde ikwenza semakhaya isingisi besifundiswa ngesiZulu sisuka sonke lapho yawathi ngakho inkinga yokushaya lapho azungibone ngifunda wabona izithombe zami ngesesikoleni noma zangiqale kuphi ukufunda usuka sonke la wena usuka lapha hayi mina bengekho lapho mina okay kabuyami ngiyajabula nje ukuba nawe kabuyami mshubo siyabonga yazini indoda